temo pneumatike z zrakom, ki jo Michelin izvaja širom sveta, tokrat tudi v Sloveniji. Naši današnji govorci so gospa Katarina Nehes iz Michelina in gospod Matej Žgavc iz OMV Slovenija, ki nam bosta predstavila današnjo akcijo. Za začetek bi besedo kar predal gospe Nehes, da predstavi Michelino logo in zakaj se zastavlja ta akcija. Please. So welcome everyone to this press point concerning about this action, which is called Michelin Fill Up With Air action. Why we are doing this? Dobrodošli vsi na današnjo tiskovno konferenco. Danes bomo predstavili našo novo akcijo. This is a road safety action as we consider. We would like to call drivers' attention to the importance of tire pressure and overall to the importance of checking and taking care of their tires, their overall technical status. Ta akcija je namenjena varnosti voznikov, oziroma preverjali bomo zračni pritisk v gumah in tudi tehnične, oziroma pneumatike z tehničnega vidika za varnost. According to Michelin's recommendation, it's very important to check one's tires at least once a month because tires do have an impact on several aspects like fuel consumption, like tires handling, so the overall vehicle's handling ability, and especially on braking distance, for example. So it's very important to have the correct tire pressure. Michelin priporoča, da se vsaj enkrat na mesec preveri zračni pritisk pneumatik, saj ima pritisk zračnih pneumatik velik vpliv na varnost vožnje, v več aspektih tudi v gornji poti. So this action, Michelin Fill Up With Air, has been going on for a longer period now, and it has already been organized in 35 countries all over Europe and also elsewhere in Europe. Ta akcija trenutno poteka v 35 državah Evrope in po celi Evropi. This is not just a local action that we are doing here. It is part of a real group commitment, I must say, because the Michelin Group has committed itself very strongly in being an active player in road safety initiatives. Ta akcija ni samo lokalna, ampak je dejansko globalna, ker Michelin skrbi za svoje voznike. You may have heard about the Decade of Action, this special global road safety initiative done by United Nations Organization, which was launched this year in May, and the Michelin Group has signed a contract as a sort of reinforcement of the global commitment towards road safety. Skupina Michelin podpira globalno inicijativo za varnost na cestah. I am particularly happy that we were able to realize this action in cooperation with OMV, and when the first time we came to Slovenia to meet Robert and team, they were very receptive to this action because it's really a commitment from both brands, I can say, to add up something to drivers' mobility and to drivers' safety. V sodelovanju z našimi partnerji OMV smo zelo zadovoljni, da smo lahko organizirali tovrstno akcijo, ki je pomembna za obe proizvodni znamki. Just a couple of details. We started out last week. We started out in Postojna, and we continue in altogether 6 places all over Slovenia. And until, let's say, end of Saturday, we have checked 540 vehicles. And out of these 540 vehicles, I must say around 40% we found that it was equipped at least with one tire with a different tire pressure and the correct value. We will prepare a full statistics on this action and we will provide you with the statistics, what we have found. Just for a comparison, I mentioned the 35 countries where this action has already taken place. The average in the period between 2003 and 2010, in all these countries, the average percentage where we found different tire pressure was around 60%.
So the 40% in Slovenia is a very good value, I think. And then, of course, the 60 is an average, so it was much better in some countries, it was different in some others. We do believe there's a place still for such an action. S to akcijo smo v Sloveniji začeli v Postojni in bili prisotni tudi na 6 drugih lokacijah. Predvsem mislim, da je pomembno, da podarimo, da smo pregledali že približno 540 vozil, od katerih v Sloveniji je v povprečju 40% teh vozil imelo vsaj eno pnevmatiko, ki je imela različen pritisk od ostalih. To povprečje v svetovnem pogledu je bliže 60%, tako da Slovenija v tem smislu je boljše pozicionirana. So once again, we are very happy we could bring this action to Slovenia as a part of the global group commitment of Michelin. Thank you very much. Najlepša hvala predstavnici Michelina za to predstavitev akcije. Sedaj bi pa besedo predal gospodu Mateju Žgavcu, vodji predaje OMV Slovenije. Dobar dan vsem skupaj. Dovolite mi najprej, da v imenu vodstva OMV ter vseh zaposlenih vas lepo pozdravim prav tukaj v naši Vivi v Ljubljani. Naj še dodam, da smo zelo počaščeni, da lahko prav to Michelinovo aktivnost v Sloveniji vsem voznicam in voznikom predstavljamo prav mi na naših bencinskih servisih. Gospa je omenila, da bomo s to aktivnostjo prisotni na 6 naših lokacijah. Če jih lahko samo tu navedem, se pravi, prva je bila Postojna, potem je bilo Koper na Bonifiki, danes smo tu v Ljubljani, nato sta tu še Novo mesto, Celje pa Slovenska Bistrica. Kot veste, naši bencinski servisi niso le namenjeni temu, da stranke pridejo, natočijo gorivo in grejo. Ne, OMV si želi, da bi bili naši bencinski servisi večfunkcionalni storitveni center, ker bi strankom ponudili poleg vseh ostalih storitev, kot so gostinstvo, trgovina, tudi nekako pripraviti vozilo za nadaljne poti, ki jih bodo opravili. To sta tudi dve naši vrednoti. Se pravi, da poskrbimo za avto in za stranke, da lahko varno se odpeljejo naprej. Dodal bi še to, da ta aktivnost poteka od 4. oktobra, kot sem že omenil, v teh krajih do 16. Glavno sporočilo te aktivnosti pa je, da pridite na naš bencinski servis, za vse ostalo bomo pa poskrbeli mi. Tako da, hvala vsem skupaj, hvala tudi Michelinu, da nas je povabil in da skupaj bomo še opravili to dobro aktivnost. Hvala. Hvala, gospod Žgav. Sedaj pa bi vas povabil, če se nam pridružite zunaj v šotoru, da si pogledamo, kako poteka ta akcija, na kak način se preverja gume. Seveda ste vabljeni, da tudi sami svoje FM koničke pripeljete in da jih prepustite strokovnjakom, da poskrbijo za ne.